twakoraga tuvuganaga nje nawe igihe cyose, yari inshuti yanje bikomeye, yandaraga inama rimwe na rimwe kubera ko nari nararashwe mashwara, yakomezaga ambaza amagambo nk'urwenya, akambaza ngo ese ngo baguhaye nka kantu kokeje wobasha gukanja? Nkomeza mubwira kuko birimo biza. Hanyuma ijoro bucya yitaba Imana, kuko twakundaga kuvugana nawe mu masaa 6 z'ijoro kugeza mu masaa 7, niho bagiraga network imeze neza, tukaganira. Twaganiriye amagambo asa nkaho yigusezera, ariko Imana yari yaraduhishe, ntiyatubwira ko azagenda. Nirwa kuri uwo musozi, narashwe 6 n'iminota mike, afande makanika ari ruguru, uko yarambwiye ngo yibutse rya sezerano twagiranye. Aravuga ngo ngomba guhaguruka nje nyine kakugeraho, nimba warangije kagushingura cyangwa nimba wakomeretse nkakwikorera. Byari ibihe bikomeye ku buryo abantu benshi barako batinya kugera kuri uwo musozi nari ndiho, ariko iwe na marehemu kapiteni umusore bazamukanye imisozi wa Gafinda, n'ubu warangizanye nawe nagiye kubona mbona bangezeho. Yarusha arambwira ngo nta kindi kintu cyamubabaje mu buzima, ngo cyatumagarira ari Walikale yari akayubwira ati Titirere wo mu general, akamubwira ngo nzandira ndirira ubwoko bwacu buri mu bibazo. Uwo mu general yarushaga akamufasha nawe. Bukeye amaze kugera hariya yaramuhamagaye aramubwira kuko yarenze imisozi. Uwo mu general aramubwira ngo Imana izobane nawe. Distinga kiri zuba, kuko umushumba amaze kubivuga, ntabwo ari ikintu gikomeye cyane. Mu materaniro mwambaye ingofero mukabona yuko mwozikuraho mugapfa, ubwo ni ubutesi. Amateraniro mugomba kuyubahiriza. Abandi bari muri iriya misozi, izuba baribaho ijoro n'amanywa, umwaka ugashira undi ugashira, bari mu mbeho, bari ku zuba, bataryama ijoro n'amanywa. Ariko mukumva wokuramwo ingofero ukumva wopfa. Muza mwubaha amateraniro kuko nibyo bibabereye. Abantu bigire hino mwumve, mwaje mutunamo. Nje uhagaze hano, pagaze hano kubabwira ubuhamya buto, sintinda kubera yuko nyine abantu batobasha kwihangana. Banje gutanga mpore ubwoko bwose, abari ahangaha n'abari hanze mu mahanga n'abari mu gihugu, kubwo kubura intwari zacu. Twabuze abantu b'agaciro gakomeye ku bwoko. Turunamira guhera ku musirikari muto wahagurukanye n'ubwoko, akavuga ngo ahari amagara ye, kugira ngo mwe muri ahangaha mubone umudendezo, mubone amahoro, kugeza ku musirikari mukuru w'ikirenga ku bwoko bwacu, ariwe General Michel Rukunda Makanika. Mu by'ukuri je namenyanye nawe 1994. Twaje gutandukanaho, twe tuja mu bindi nabo baja mu bindi. Twongeye kandi guhura 96 muri Kongo. Bwiwe bwose yaranzwe n'ubutwari, ubutwari budasanzwe.
muza mwumva ngo intwari. Twongeye kandi kubonana 98 ubwo bari bafungiwe i Bukavu, nitwe twabakuyemo. Iyo mpirimbanyi y'amahoro yaje kugera Uvira hariya mu Gasenga, araraswa ku buryo twari tuzi ngo ubuzima bwe burarangiye, ku buryo atarazi niyari, ariko Imana yongeye kandi kumugarura. Nyuma twaje kubana henshi muri iriya misozi 94, 95, 96 kugeza 98, 99. Yabaye intwari idasanzwe mu bwoko bwacu, kuko nta kintu na kimwe yatinyaga, kandi byose yabikoraga akabikora anasenga. Mu by'ukuri intambara zongeye kandi kuba muri iriya misozi, nababwiye kuko ndatinda cyane kubera yuko abantu bateraniye aha ngaha basa n'abarambiwe, bamwe barahagaze n'abicaye nabo ko baratwikwa n'izuba, ariko ntibibabaze cyane. Hanyuma 2029 twaje guhurira i Bujumbura nje nawe mvuye hano, kubera yuko nari mfite umutwaro ukomeye cyane. 2019 twaje guhurira nawe i Bujumbura, gusa nje naje kumusiga ndambuka, kuko hari abasore bari basa n'abakwamiye hariya kundo mu Rurambo. Maze kugera kuri Gatobwe, abanyambukije baramubwiye ati ca muri iriya nzira, arahakana. Mwobona inzira yaciyemo ni inzira nanone igoye cyane y'ubwitange budasanzwe. Umuntu wari utuye Walikale, mubonye inzira yaciyemo kugira ngo aseruke muri iriya misozi, ni ibintu bidasanzwe. Yambukiye mu kindi gihugu cy'igituranye na Kongo, yananyuze aha muri yakoze skale, aseruka i Bujumbura, aca kuri uriya mupaka, mu bintu by'ubwitange buri umuntu wese atokora hano, kubera yuko yari inzira igoye. Ahantu naciye n'abasore bamwe bari aha ngaha, abasore bari kumwe nawe, yantanze kugera ku Muramza, kubera yuko rwari urugenzi rwo kugenda ijoro rimwe, ariko kubera yuko hari ibikwazo bikomeye mu nzira bari banteze, jena nahagenza amajoro 2 n'iminsi 2 kugira ngo ngere ku Muramza, ku bantu bahaze. Kandi ibyo byose twakoraga ni wa muhamagaro wari uturimo. Mu by'ukuri tumaze guhura nawe twahuye mu bihe bigoye cyane. Hari inama nyinshi twakomeje duhumuriza abaturage, tubabwira ngo bahumure, twaje kubatabara, ariko bareba uburyo twaje ko murantegera, bakabona ari ibihe, bakabona bitoshoboka. Twakomeje dusenga Imana kuko yarabindushaga cyane. Ndibuka ibihe 2 twagiye ahantu turiherera, turara mu gihurunje nawe n'abayumbe yo kumuramza. Yarasengaga ijoro, agatangira saa 4 akageza mu gitondo, amasaha 6 yose apfukamye ari masenga, ku buryo yarafite imbaraga zidasanzwe, zaba imbaraga z'umubiri, zaba imbaraga z'umutima, zaba imbaraga zo gukunda ubwoko. Yarusha arambwira ngo nta kindi kintu cyamubabaje mu buzima ngo cyatumagarira ari Walikale. Yaro akayubwira ati Tilere wo mu general
akamubwira ngo nzandira ndirira ubwoko bwacu buri mu bibazo. Uwo mujenerale yarushaga akamufasha nawe. Bukeye amaze kugera hariya yaramuhamagaye aramubwira kuko yarenze imisozi. Uwo mujenerale aramubwira ngo Imana izobane nawe. Mu by'ukuri uriya mugabo ubutware nagiye mubonana ku rugamba, dutabarana nawe, dutabarukana nawe, kandi dufite ibikoresho bike. Twari dufite nta n'ikibando na kimwe twari dufite, twari dufite inkoni gusa, ngira ngo murabyumva, nibyo twari dufite. Ariko akankomeza akambwira ngo humura, tuzogera igihe tuzobona n'ibibando bikabura ababitwara. Ubwo ni ubwitange budasanzwe. Aho hantu ndibuka amasezerano nagiranye nawe cy'inshuti yanje yo ku mutima. Yarambwiye ngo dukorane isezerano. Turahitwa kuba Masata, zari tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri nk'uko umwaka w'ibihumbi 2020. Arambwira ngo dukorane isezerano rivuga ngo ntiyakagira uzahemukira undi cyangwa ngo atererane uwundi. Twakoranye isezerano, turangije dufatikanya amaboko twembi, turavuga ngo rino sezerano rihagarare hagati yacu, Imana irirebe, ntiyakagira umuntu uzohemukira undi cyangwa ngo atererane uwundi. Dufatana amaboko turasenga, tubwira Imana ngo iri sezerano rizohore rihamye ibihe byose. N'ubu iryo sezerano ndarizirikana. Twaje gutegura kugaba ibitero muco hagati, Imana yajanye natwe. Tukiri aho ngaho ku Muramza twagabwe ibitero byinshi mu bushobozi buke. Nageze aho nkaza mufata nkamubwira ngo tureke kwiyahura urugamba rutarakomera. Akambwira ngo ya nguri twerekera inyuma, abaturage barabona kuko nta butabazi bwacu ntacyo twaje gukora. Ariko yagiye anyumvira inshuro nyinshi, tugasa n'abasubiye inyuma nyine ku buryo bwa strategy na tactique. Ko murantegera, twaje gutegura kugaba ibitero muco hagati. Kuriya mumubona ni umuntu yagiraga urukundo, akagira urwenya, akagira ibyishimo, akagira igikundiro, akagira n'igitinyiro. Kubera yuko yari arimo ubuntu bw'Imana. Ahitwa mu Rugarika, imihana y'abariya bene wacu bashutswe, bagashukwa n'abanyepolitike babi. Twabaguye Gitumo ku buryo minota 45 imihana yose twari tumaze kuyitwika. Byari bikomeye cyane, ariko twaje kuhafatira abagore, abamama, abanyinto n'abafurero n'abana babo ikanisa rya Cagata. Kubera yuko yari umuntu w'impuhwe, twe twaravuze ngo titwokora nk'ibyo abagabo babo bakoze. Kubw'imbabazi ziwe, abo bantu bose twarabarekuye n'abana babo baragenda baja muri Monisco hariya mu Ijombo. Bagezeyo, abafurero baraduhamagaye mu byombo byabo, abamayimayi baravuga ngo kubera yuko mutatwicanye n'abagore bacu, timwicane n'urubyaro rwacu, abana bacu mukabarekura bakaza bakatugeraho, ngo turabizi neza kuko ino ntambara muzayitsinda. Mukomere Imana amashyi. Mu by'ukuri niko byagenze. Baravuga ngo runo rugamba muzarutsinda, ngo turabizi neza. Bakaza baduhanurira, kandi ibyo ngibyo twarabibonye. Twaje kugera mu Kamombo, je nari mu Kamombo, ibo bari kuri Nyamara. Twaje kugabwaho igitero
n'abamayimayi na Red Tabara batera hitwa ukanihura, arampamagara arambaza ngo abo ni bande. Ngerageza guhamagara mubwira kuko ari uko bimeze. Hari saa 11 zo mu rukerera, twarahagurutse tugerageza kubitanga ariko biza kunanirana. Iyo ntambara niyo naje kurasirwamwo, bandasa amasasu ahinguranya umutwe, aratambuka nikubita hasi, sinamenye ibindi byakurikiye. Adu yaraje atugeraho yishe abasore bacu, ariko Imana kigihe ubwenge bwagiye nko kugaruka. Nigihe nariko manuka nabwiye Imana ndayibwira ngo ninkorere uruzitiro umwanzi ntambone. Imana iranyemerera, niyo mpamvu mpagaze imbere yanyu hano ndimo vuga buno buhamya. Adu yanyuraga imbere n'inyuma ariko ntiyigeze mbona. Adu yarahafata, nirwa kuri uwo musozi, narashwe 6 n'iminota mike. Afande makanika ari ruguru, uko yarambwiye ngo yibutse rya sezerano twagiranye. Aravuga ngo ngomba guhaguruka nje nyine kakugeraho, nimba warangije kagushingura cyangwa nimba wakomeretse nkakwikorera. Byari ibihe bikomeye ku buryo abantu benshi barako batinya kugera kuri uwo musozi nari ndiho, ariko iwe na marehemu kapiteni umusore bazamukanye imisozi wa Gafinda, n'ubu warangizanye nawe nagiye kubona mbona bangezeho, bakora ibishoboka byose baranyikorera kuko nta buzima nari mfite, bangezaho bari. Ubutwari bw'uriya mugabo sinobuvuga ngo mbuhetse. Mu by'ukuri kubera yuko uri inyuma nawe aje kuvuga amagambo menshi, yanshakiye inzira kubera yuko cyari igihe cya corona kigoye, anshakira inzira muri plane. Nanyuze ahantu hakomeye cyane, nanyuze ku barriere y'abakatanya kandi bari banzi cyane kubera imirimo nagiye nkora hariya. Abantu benshi baranzi igihugu cyose, ariko Imana igihe nimpisha kuri izo nzira nagiye ncamwo. Seruka mu Burundi mbura indege kuko nta ndege nimwe yagwaga i Bujumbura. Byabaye ngombwa kuko nca Tanzania, seruka hano arimo akurikirana buri umunota ampamagara, bimeze gute. Shitsa ahangaha nabwo yakomeje akurikirana ubuzima bwanje, ariko ije dutandukananje nawe yarambwiye ngo turimo dusezerana, arambwira ngo wibuke isezerano twagiranye nawe hariya ku Muramza, ngo ugende nimba upfuye umugore wawe n'abana bawe, umugore wawe azoba umupfakazi wanje, abana bawe bazoba imfubyi zanje. Nimba ayo maso yawe ijisho rikize ukabona imbaraga, uzagaruka, kandi nibinanirana uzoguma aho ngaho, ariko uzibuka isezerano. Ejo bundi ijoro twakoraga tuvuganaga nje nawe igihe cyose, yari inshuti yanje bikomeye, yandaraga inama rimwe na rimwe kubera yuko nari nararashwe mashwara. Yakomezaga ambaza amagambo nk'urwenya, akambaza ngo ese ngo baguhaye nka kantu kokeje wobasha gukanja. Komeza mubwira kuko birimo biza. Hanyuma ijoro bucya yitaba Imana, kuko twakundaga kuvugana nawe mu masaa 6 z'ijoro kugeza mu masaa 7, niho bagiraga network imeze neza tukaganira. Twaganiriye amagambo asa nkaho yigusezera, ariko Imana yari yaraduhishe.
ntiyatubwira ko azagenda, ariko iryo joro twaganiriye amagambo niyo nshaka kubabwira. Arambwira ngo narakubwiye kuko Goma izafatwa, kubwira ko Bukavu bazoyinjiramo nta masasu, ngo se ntiwabibonye? Ndamubwira ngo narabibonye. Sinakubwiye kuko intambara nigera muri plaine ngo tuzaze turerete ku misozi ya Kirungwa turimo tureba uko urugamba rurimo rugenda? Ndamubwira ngo nibyo. Arambwira ngo cyagiye kirageze, intambara igeze muri plaine, tangira witegure. Nzi imirimo murimo mukoraho muri Kenya, inzu ubutwari bwanyu, komera ushikame, timugakuka imitima n'abagabo b'iburaburyo batagira umutima. Bariya bose bariya ni abacu. Genda ukomere ushikame, ukangurire wowe na bagenzi bawe n'abandi bose muce muri ibi bihugu, uhereye aho muri Kenya, mukangurire abasaza bacu, abakecuru bacu, abagabo b'abanyamurenge, abamama b'abanyamurenge, abasore b'abanyamurenge, inkumi z'abanyamurenge, mubakangurire batahe, kuko ubuhungiro ntacyo bumaze. Ubwo buhungiro buzabagira imbwa. Mubakangurire batahe. Ko murantegera? Batahe, ejo tutazokomeza kuba igitutsi mu mahanga. Akomeza ambwira amagambo nkayo, ambwira kuko Bukavu yafashwe na Goma, ariko abantu bacu bicaye muri ibyo bihugu. Abo ngabo nibo bazotangira kandi gutera induru hariya ngo ntibabonye imirimo. Abenshi bahunze kubera gutotezwa no kubura imirimo. Ubwira abantu batahe. Hari amaliste twari twanditse y'abantu tubiheza chairman Gategeko ngo bicishe mu mashine murimwo abanyamurenge bari hano muri Kenya. Nubwo tutagerageje kwaka abantu bose, arambwira ngo mwongere kandi mwandike buri umuntu, mwandike experience y'umuntu, imirimo yakoze n'ibyo yigiye, kugira ngo abantu bashakirwe imirimo, ubwoko bwacu bubone imyanya myiza muri kiriya gihugu. Nayo magambo twavuganye nawe, ngo haje kuba nko mu masaa 3 usanga yandikiye message yongera kunyibutsa. Nguribuka amagambo twaraye tuvuganye nijoro, mukangurira abantu, mukangurira urwo rubyiruko, iriya misozi, iyi misozi y'Umurenge ikeneye amaboko y'abana b'abanyamurenge. Mubakangurire batahe igihe niki. None nkaba mboneyeho umwanya wo gukangurira ubwoko bwose ngo buhaguruke, mutahe muri gakondo yanyu, mutahe muje kubaka igihugu cyanyu. Abahanze amaso kuri UN, iriya ni imigambi abazungu bacuze kugira ngo badukorere deportation, bakure ubwoko bwacu muri iriya misozi, kugira ngo bazobone ukuntu bimba ziriya zahabu twe tutarabona, bazitware nta bantu babasagarira. None iyo message nshatse kuyibagezaho ngo abantu bahaguruke, abantu bahaguruke. Iwacu ni heza, ubwoko bwacu mushikame, n'abariya bose twita n'abana bose n'abacu. Nitwe twenyine tuzana amacakubiri, ariko n'abariya bazana amacakubiri turabizi neza ko twese umunsi umwe tuzaba umuntu umwe, kandi n'ubu ngubu turi umuntu umwe. Haba ndangiza mvuga ngo ubwoko bwose mwihangane kubura abantu muri ibi bihe by'intambara,
baba abasirikari baba abasivile barimwo na muri leta barimwo na Colonel Mukarayi. Jewe yari inshuti yanje cyane, ku bantu batuye i Bukavu barabizi. Turavuze ngo ubwoko bwose mukomere, ejo hariho ubutsinzi. Mukomere Imana amashyi. Ejo tuzogera ku ntsinzi, kandi intsinzi yatangiye kuboneka. Mureke gucika intege, muhaguruke, ikivi yatangiye tuzacusa. Hari interuro dukunda kuvuga ngo la lutte continue, bisobanura ngo intego yacu irakomeje. Tiducitse intege kuri bariya bose bazi ngo ko turarira cyangwa bavuga ngo awi, twebwe ntiducitse intege, turakomeye, turashikamye, kuko intego tuyirimo kandi tuzayigeraho. Tukaba turangiza shimira abantu bose bitabiriye iki cicaro. Iki ni kigaragaza ubumwe, iki kiragaragaza ubumwe bw'abanyamurenge. Iki kintu muzagikomeza. Dushimira ba bishop barahanga, ba apotre, amarevera arahanga, abapasteri n'abandi bose barimo na baceyamani wacu. Turangajwe imbere na Gategeko n'abantu bose ku mirimo bakomeje gukora muri iki. Tunashimira abantu bose batanga imisanzu muri abagaciro, n'ubu mwongera imbaraga, kuko uru rugamba tugeze hagati tugiye kurangiza. Mu kurangiza turasaba abantu bose kwa utaratibu muhaguruke umunota uzo ntwarizo. Murakoze.